Oni su nesumnjivo, znači, brend svetskog fudbala kao Amerikanci u košarci. I Brazil, kad kažeš Brazil, to je taj brend, broj 1 tog sporta. Ali sama ova ekipa nije im toliko jaka kao nekadašnje i moglo se igrati. Imaju izvanredne igrače, ali ako vi krenete sada da razvrstavate, na primjer Neymar je već u godinama, štoper Thiago Silva 38 godina, golman Alisson Becker je dosta kikser, evo pogledajte u engleskoj ligi koliko se golova napravimo, Liverpool je tamo 7. 8. na tabeli, njemu je Mitrović dao gol glavom u dresu Fulama, Richarlison je rezervni centar for Tottenhama gde je neprikosnoven prvi centar for Harry Kane, prošle godine igrao za Everton koji za malo nije ispao iz lige, i iz Evertona napravio transfer u Tottenham, prošle godine je dao, ne znam, 6-7 golova u engleskom prvenstvu za Everton koji za malo nije ispao iz lige, a radi se o velikom klubu. Na desnom krilu Rafinha koji je podbacio u dresu Barcelone, skup ocen transfer, međutim on je rezerva u Barceloni, na tom mestu igra Dembele, Francuz, na tom mestu desnog krila, levom nogom. Lucas Paqueta je igrač izvanredan, ali nije velikog profila vezni igrač, on je završio u West Hamu. Dakle, prvo je došao u Milan, nije napravio veliku karijeru, on je igrač koji igra u West Hamu, prosječnom engleskom klubu. Zadnji vezni je veteran Casemiro, iskusan igrač prekaljen AS Reala Manchester Uniteda, međutim igrač koji je u zalasku i igrač koji je defanzivac, on je poznat, što bi mi rekli, kao krljator, ne kao kreativac. I mislim da dobro nije skeniran ovaj Brazil. Dakle, moglo se igrati i protiv Casemira i protiv ovakvog Lucasa Paquete, moglo se otići visoko gore kod Thiaga Silve, kao što su Japanci otišli protiv Nemaca visoko gore, pa da vidimo kako će Thiago Silva da iznese loptu i da će mu lopta pobeći sa 38 godina, pa mu uzmeš loptu iz noge pa mu daš gol.